تیل گوس اندر شخص نیرن 45 وُہُر یہ گوس نہٕ 30 وُہُر کورِ شکار بناون بڈگامیُک واقعہ حظ آزُک واقعہ 30 ؤرِش کوٗر کٔرٕن قتل کل ژوٚٹنس پانس کٔرنس پیٖس پتہٕ چھُپٲیِن پیٖس اکہِ جایہِ تہٕ بیٚیِس جایہِ حصن منٛز کرن تقسیٖم پنُن یہِ جُرم چھُپاونہٕ خٲطرٕ مگر بڈگٲمۍ پُلیٖسن ترٛوو نہٕ یلہٕ پکڑ کٔرٕکھ أمِس خبیٖثس یِتھِس قٲتِلس ییٚمۍ اکھ معصوٗم بچی بے درد حالتس اندر قتل کر اللہ تعالیٰ کرن لوائقین صبر جمیل عطا آمین یا رب العالمین آج چھ دو یم واقعات پیش وجہ کیا تقوی چھن لکن پرہیزگاری چھن نظرے گسن آخرتک یقین چھن یہ چھن پائی میں مش جواب دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر لہم قلوب لا یفقہون بہا یمن چھ دل مگر یم چھن سوچ بیچار کرن نتیج کیا نیرے ہے میں ما گژھِ دنیا تہ خراب تو آخرت تہ خراب یہ چھن سوچی وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أچھک مگر بوزنو نہیں یوان لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا یمن آسن کان مگر بوزن نہ کانو نہ اچھو وچھن نہ کانو بوزن چشم چھک کان چھک مگر بوزن تی نہ بوزنو یوس بوزن تی نہ بوزنو یوس وچھن تی نہ وچھنو یوس اولئک کالانام بل هم عدل یہ میاز سے تم یم چار پا بلکہ چار قانون پر برتر اولئک هم الغافلون یہ میں یم غافل چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آزما یمنی غافلن ہز اکثریت آزما بانان وال تو بوزن وال غافلن اندر اسما بنیمت دنیا پرست اسما بنیمت دنیا ژھانڈن وال اسما مشتی گومت یوم الجزاء اسما مشتی گومت اچھو جواب دن در دربار حضرت اللہ قیامتش نشانی چھ وار 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 پور گسن چھاز کہ نہ گسن زلزل چھ دو کھو دو تیزن اکس اکس جائے چھ بنن یہ چھ آخر زمانچ نشانی چھ قیامتش نشانی کرمز بیان محمد